Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko Uwera Pacifique Ahmed wari umuyobozi wa BTN TV yagiye gufungirwa imageragere nyuma yo gucabwa muri yombi akurikiranyweho ibyaha byo gutanga sheki zitazigamiye bisanga ibindi byaha yari yarahamijwe n'urukiko. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitsiri yasobanuriye ikinyamakuru cy'akadomo.com impamvu y'ifungwa za Uwera nuko yari asanzwe yarakatiwe n'inkiko adahari. Ikinyamakuru cy'akadomo.com cyamaje ati kuki Uwera yagiye gufungirwa imageragere kandi dosiye ye iki mu bugenzacyaha. Uwera Pacifique Ahmed ataherutse gufatwa ku itariki ya 2024 akurikiranyweho icyaha cyo gutanga sheki zitazigamiwe zifite agaciro ka miliyoni 11,972 amafaranga 72 yazitanze mu bihe bitandukanye muri Mata na Kanama 2023. Hanyuma rero yari afite ibindi birego mu rukiko akaba yari yakurikiranywe adafunze. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwamuhamije icyaha cyo gutanga sheki itazigamiye rumukatira ibihano bikurikira. Tariki ya 10 Ugushyingo 2021 urukiko rwamuhamije igifungo cy'imyaka 2 n'ihazabu ya miliyoni 11,500 rwamukatiye icyo gihano adahari. Tariki 21 Nyakanga 2023 urukiko rwamuhanishije igifungo nanone cy'umwaka umwe n'ihazabu ya miliyoni 8,556 n'amafaranga 48 yahawe iki gihano adafunze. Urubanza rwabaye itegeko kuko rwateweho kashe mpuruza. Ubu rero agiye kurangiza igihano yahawe. Kuki mutagerageje ko abanza rero kuburana ku cyatumye afungwa? Urubanza rwabaye itegeko nibwo rwashingiweho yoherezwa mu igororo rya Nyarugenge mageragere kugira ngo arangize igihano yakatiwe n'urukiko. Ntabwo bikuraho ko ibyo birego bindi bikomeza gukurikiranwa. Igihe nikigera azitaba urukiko aturutse aho yari kurangiriza igihano cya mbere, niko amategeko ateye kandi biremewe. Mwibazwa yasobanuye ate imikorere y'icyaha? Yavuze ko yatangaga izo sheke zitazigamiye mu bihe bitandukanye agura ibikoresho binyuranye birimo kamera na TV screen. Impamvu yatumye akomeza gutanga izindi sheke zitazigamiye kandi azi neza ko afite ibindi birego ati niwe wazimenya. Nyirango urabizi ko ari ihame ko umuntu ukekwaho icyaha akurikiranwa adafunze nk'uko biteganywa n'ingingo 66 y'itegeko riteganya imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha. Gusa burya ati zimwe mu mpamvu zateganyijwe n'itegeko zatuma umuntu akurikiranwa afunze harimo kuba rero ari bwo uburyo icyaha gihagarara cyangwa se kitongera gusubirwamo. Ku byerekeye rero Uwera ati we yakoresheje amahirwe yahawe nabi yo gukurikiranwa adafunze. Ati we rero yakomeje gukora ibyaha ubu ari gukekwaho nubwo yarazi neza ko afite ibindi birego biri mu rukiko. Uru ni urugero rw'imbogamizi zo gukurikiranwa ukekwaho icyaha adafunze. Ati gukurikiranwa ufunze hari igihe biba ari amahirwe ati kuri gukurikiranwa ati kuko bimufasha kutagumya gukora ibyaha. Afite ibirego bigera kuri 3 ati bibiri biri mu rukiko. Ati hari kimwe yatsinzwe akaba agiye kurangiza igihano muri gereza. Ati none ubwo ibyo bindi nibimuhama azongera ahabwe ibindi bihano. Ibi byaha byo gutanga sheki ati itazigamiwe icyaha giteganywa n'ingingo y'126 y'itegeko ryo ku itariki ya 14 Ukwakira 2021 rigenga inyandiko zishobora gucuruzwa. Iyo abihamijwe n'urukiko ahabwa igihano cy'igifungo kuva ku myaka 2 ariko kitarenze imyaka igera kuri 5 y'amafaranga y'u Rwanda yikubye kuva ku nshuro 5 ariko zitarengeje inshuro 10 z'agaciro k'amafaranga ari kuri iyo sheke. Urukiko nirwo rero ruzagena uko bizagenda. Ati kubijyanye n'ibihano ati yahabwa igihe rwamuhamya ibyo byaha bindi. Ati gusa ikindi nuko ibyo byaha akurikiranweho yabikoreye aha abantu batandukanye. Niki rero usaba abaturarwanda muri rusange? Ati gutanga sheki itazigamiwe ni icyaha gihanwa n'amategeko. Abantu ati barasabwa kubyirinda. Ikindi cya kabiri ati ntabwo ari byiza kwinangira igihe cyose watumijwe n'ubugenzacyaha kuko uko kwinangira bigusunikira mu byago byinshi cyane bituma ukurikiranwa ufunze kuko uba wagaragaje imico y'uko utaboneka igihe cyose ubugenzacyaha bwagushakira. Ntabwo rero bikwiye. Ati ni byiza korohereza ubugenzacyaha mu kazi ndetse no kugenza ibyaha. Ikindi abantu ati bahana sheke ati nuko baba baziranye cyangwa se bakorana ubushabitsi. Si byiza rero ko umwe yatanga sheki bikagera ku rwego kujya kuregana. Ati bari bakwiye kubikemura mbere y'uko bijya muri RIB. Ikindi ati kandi si byiza na gato kugumya gusubira mu byaha kandi uzi neza ko hari ibindi uri gukurikiranwaho bitarakemuka. Ubu rero wahemukira cyane. Ati ibyo bishobora kandi gufatwa nk'impamvu nkomezacyaha kuko uba uri mu isubiracyaha kandi ingaruka ziba ziremereye. Akaba ari umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitsiri.
Sena y'u Rwanda yemeje General Patrick Nyamvumba nk'ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cya Tanzania. Inteko rusange ya Sena y'u Rwanda yemeje bidasubirwaho ko General Patrick Nyamvumba uherutse kugirwa ambasaderi w'u Rwanda muri Tanzania yujuje ibisabwa bituma yuzuza inshingano neza. Inama y'abaminisitiri yateranye kuwa kabiri tariki 27 Gashyantare 2024 yowe na Perezida Paul Kagame niyo yagennye ko General Patrick Nyamvumba abambasaderi w'u Rwanda muri Tanzania agasimbura Fatou Harerimana. Tariki ya 4 Werurwe 2024 nibwo komisiyo y'ububanyi n'amahanga ubutwererane n'umutekano muri Sena yasuzumye dosiye ya General Patrick Nyamvumba bareba niba yujuje ibisabwa kugira ngo asohoze inshingano yahawe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Perezida w'iyi komisiyo Hadija Ndangiza Murangwa ku itariki ya 7 Werurwe 2024 yagaragarije inteko rusange ya Sena ko basanze General Patrick Nyamvumba afite ubumenyi n'ibisabwa mu kuzuza neza inshingano yahawe. Abasenateri kandi bemeje Kamanzi Francis nk'umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe mine, gaze na petrole. Perezida wa komisiyo y'ubukungu n'imari Senateri Nkusi Juvenal yatangaje ko bakurikije inararibonye afite azateza imbere ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu Rwanda. General Patrick Nyamvumba yabaye minisitiri w'umutekano mu gihugu kuva mu Gushyingo 2019 kugeza muri Mata 2020. Tariki 23 Kamena 2013 nibwo General Patrick Nyamvumba wavutse ku itariki ya 11 Kamena mwaka wa 1937 yagizwe umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda asimbuye Lieutenant General Charles Kayonga wari usanzwe ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Icyo gihe General Nyamvumba yarasoje imirimo ye nk'umuyobozi w'ingabo za Loni zibungabunga amahoro mu gace ka Darfur UNAMID, aho rero yayoboye kuva muri 19 kugeza muri 2013. General Patrick Nyamvumba kandi yarangije mu ishuri rikuru rya gisirikare muri Nigeria ndetse no mu ishuri rikuru rya gisirikare ryo muri Afurika y'Epfo muri 2003. Yagiye ashingwa imirimo itandukanye mu ngabo z'u Rwanda irimo kuyobora batayo y'ingabo zirwanira ku butaka mu mwaka wa 1995, umutwe ushinzwe imodoka z'intambara mu mwaka wa 1996 ndetse no kuyobora brigade y'ingabo zirwanira ku butaka mwaka wa 1997. Hagati y'98 yabaye umuyobozi ukuri ibikorwa igenamigambi n'imyitozo ku rwego rw'icyicaro gikuru cy'ingabo z'u Rwanda. Yayoboye kandi ikigo gishinzwe gutegura abasirikare bajya mu butumwa bw'amahoro kuva muri 2004 kugeza 2007. Indi mirimo yashinzwe harimo kuyobora itsinda ryiga kwihurizwa hamwe ry'umutwe umwe w'ingabo z'u Rwanda, kuyobora komite ishinzwe ingengo y'imari y'ingabo, ayobora n'umushinga wari ushinzwe kwiga ishyirwaho ry'ishuri rikuru rya gisirikare. General Patrick Nyamvumba kandi yanabaye intumwa ihuza u Rwanda, Afurika yunze ubumwe n'umuryango w'abibumbye, aho rero yagiye ashingwa kuganira n'izo nzego no gusinya amasezerano y'ubufatanye ahagarariye igihugu cy'u Rwanda. Yabaye umuyobozi w'ishami rikuru rya gisirikare rishinzwe gucunga ibikoresho kandi muri 2007 yanabaye perezida w'urukiko rukuru rwa gisirikare. Afite imidari myinshi cyane irimo uwo kubohora igihugu, uwo guhagarika jenoside, uw'urugamba rwanze y'igihugu, uw'ishyirwaho ry'umukuru w'igihugu, uwo kuyobora ingabo, w'ibikorwa byo guteza imbere igihugu, umudari witiriwe Nile ndetse no gukorera Loni igihe kirekire. Akaba rero byaje kurangira rero mu nteko ishinga amategeko umutwe wa Sena imwemeje ibonye ko nta busembwa afite cyangwa se nta kibazo na kimwe afite kuba rero yahagararira inyungu z'u Rwanda mu gihugu cya Tanzania. Mu makuru yandi reka turebe hamwe uko FARDC yagerageje kujijisha amahanga yihisha inyuma ya FDL na Wazalendo. Akanyamuneza kari kose ku banyekongo bo muri Kivu y'Amajyaruguru ubwo ingabo z'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zinjiraga muri iriya ntara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu Ukuboza 2022 kugeza muri Werurwe 2023, bijyanye n'uko ubutumwa bwa ziriya ngabo bwari ubwo kurinda amahoro n'umutekano mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Nta watekerezaga ko hakongera kuba imirwano hagati y'ingabo za RDC FARDC n'umutwe witwaje intwaro wa M23 kuko hari habonetse uruhande rwitambika hagati kandi rufite imbaraga. Mu gihe izi ngabo rero zatangiriye kugenzura ibice M23 yari yarafashe muri teritwari ya Masisi, Rucu na Nyiragongo, uyu mutwe na leta ya RDC byasabwaga rero kujya mu mishyikirano hashingiye ku mwanzuro wafatiwe i Nairobi muri Mata 2022, ariko amaso yaheze mu kirere. Icy'ingenzi rero impande zombi zasabwaga kuva muri Werurwe 2023 ni ukwirinda icyatuma imirwano yongera kubura. Icyari kigamijwe ahanini ni ukurengera ubuzima bw'abanyekongo bari bamaze hafi umwaka n'igice bahangayitse